Украинлы ижадчыларга уларның гаджетны дөнья беле ширкетләрдә кулланмасы өчен тәк бер кач ел смартфон туташып янлык өчен кирәк иде. Бу ойнатлы тәртибаты яшайыштан алган кадларны да парнах yapmak өчен ярдәм итә белә. Яда ярдәмче олара караңлыкта сезнең юлыгызны айдынлата белә. Зиманеви адамга бу алеты файдалы ола белә. Көрүнүшче анахтарлар үчүн ади бир алет. Ама керчектен сизиле бутут кулланылган программалар ве диджитал тертибатлар үчүн анахтардыр. Видео чыгаруу ве ойнатлы фото үчүн туташып янууларнын ижадчыларынын катарына көрө, бу алеттин кереклигине баштан эркес инанмады. О вакытка телефонларнын чокусу ичинде олган ярыгнен энди дунатылган эдилер. Боле меселе бар иди. Kullanıcılar pahalı ileveni satın alacaklarmı? Ama Ukrayna ijadчылар doğru yolunda hareket etkenlerini emin ediler ve Özgayenin Halkara crowdfunding platformasında özünü telekuge koydular. Идея возникла как раз вот на сдвиге парадигмы при переходе от зеркальных камер парадигманын йылышуында пейда oldu. O вакытта күзгү камерасындан мобиль фотолорга ve видео алетлерге keçiş олайды. Мы почувствовали тренд, влезли в свободную нишу и придумали такой продукт. Он оказался необходим достаточно многим. Biz bu meseleni çizi bilgen aletni tushunib chiqardik. Bu o vaqtda da audio portalga qo'shaytirgan ve kuchli yangan ayri aletdir. Подобных не было на рынке к тому времени. Вот мы были первыми. Bazarda o'xshagan ashaytlar vaqt olmagan. Biz birinchi oldimiz. Telefon ile tutashib yanumni bog'lama g'oyasi bizim yanılıq edi. Halkara crowdfunding platforması tek başlangıç büdjetен yardım ettigini değil. O yaxşı marketing etişi edi. Çünkü işinme akında texnologik yanılıklarının meraklangan dünya bili kompaniyalar bildiler. Biznesde muvaffaqiyetli olganlarning işdeşlik Ukrayna ijadçılaklarını öz aletini mükemmelleştirmege mecbur etti. Ve tezden de büyük eminlikli video ve foto çıkarıp üçün karşıga ikinci versiyasının çıktılar. Bizim ortaklarımızdan birisi Britanya BC telekompaniyası oldu. Çıkarım vaqtda onlar bizim aletlerimizin adamını ya da bir hareketini yarıklatmak için kullanırlar. Bu seferde de crowdfunding'den sebeplenip Ukrayna ijadçılar özüne ait bir rekordunu koydular. Aytkan $70.000 parаны 3 kunga kadar toplandılar. O gadjetni seriya ishlab chiqqanini test etmeginde yardım etti. Bunda batareya bar ve onu tek dogmege basıp açmak ve söndürmek mümkün. Aletnin imkanını tolu derecesini anlamak için ilavesini yüklemek gerek. Bu yüklemenin parlaklığını, yarıklı derecesini açmak ve terin ihtisaslı iş için aletni sazlamak mümkün. İkinci versiyada öz know-how'ları var. Her şeyden evvel yarıklı telefonga kurmak gerekli. Bak Bluetooth sisteması ile olan. Hem de yanı modelde icatçılar funksiyalarını kenleştirdiler. Onu fener ve masa lampası olarak işletmek mümkün. Adam öyle balaban malumat icimini becermez. Onun için vazifelerini bütün gün devamında 10 kere көрсеткен parolün becerem. Ondan gayrı ona pek çok vakit gerek. Allah saklasın sen onu unutursun. Ya da kağıtga yazdın ve joydun. Ne yapayıq ya birkaç kompanyalarda adamlarını parolunu her ay değiştirmeye mecbur ettiler. Onun yaşamak ve çalışmak gerek.
Сначала я приходил просто с Баштан идеей мен сделать шейлерні брелок, незарет который еткен ве позволил бы там компьютерні отслеживать месофиде вещи и, тосменге например, разблокировать тутхан ве компьютер по чекижилікні расстоянию. yapma Ну, так как hayinin это келдім. позволяет сам протокол Оны Bluetooth Bluetooth это сделать. ярдымынен yapmaға карар бердім. Потом дальше уже Сон наш, там, Олег Науменко жиһазлы добавил пароль идею идареже қайыны менеджера қошты. паролей аппаратного. Андрей Коньков есе Вот. банк программларының Олег, фаал да, кулланычы Олег добавил оларақ менеджер бир паролей, керелі Андрей Коньков OTP добавил, парольларының yapma как қайыны активный там қошты. пользователь Бек банковских ақылы программ всяких. ве ишкер Вот, ярдымжыны. Он добавил идею сделать OTP. Это одноразовые пароли. Украина ижадчыларда бір керенен қайысы пейда олған. Яғни бір аллетнен бөле меселерні чезілмек. Ләкин doğrusunu айталар, ойлы ижатына яваш-яваш келеділер. Мы очень серьезно подошли к Адамлар телефонларны проблеме сыкча вот кулланмага безопасности башладылар. самого устройства, Біз чтобы его зиманені нельзя было дойдумыз. склонировать, скопировать, Бизнескелерні вычитать из него таптық ве что-то, ойлы взломать и так ашайтны далее. удырдық. То есть все это О предусмотрено. адамларының чоқусына пек Можно даже кереклі сказать, что екен. на это мы потратили вот большинство О наших усилий. 2012 Потому сенеде что сделать еді. просто функцию, вот, Егер например, авескер разблокировать фотоархивлерні компьютер, ну, это тапсақ, можно за месяц. ақшам ве геже достаточно чықаруларға несложно. иләве ярық Вот, етмегеніні но всю көре білерміз. инфраструктуру, как сделать это безопасно, вот, мы на это потратили очень много времени. Аллет мұқтарлыдыр. Оның үшін телефон аккумулятор чоқ юкуму алмай. Онда үзүнкелері бар. Ишенмеде yüksek keyfiyetli фенерлер файдаланмақта. Бу себептен алетнын артта үстінде олған сенсор ярдымынен ярықның дәрежесіні sıcaktan суық тонға кечертмек мүмкін. Тек ялдамалы әрекетнен керекли сазымыларını тапмақ керек. Ты приходишь к рабочему месту, компьютер разблокируется и входит в твой аккаунт. Как только ты уходишь с рабочего места, уровень Эн сигнала муимли Bluetooth падает, буки, и resimlerde компьютер твой kırmızı блокируется. ko semeresi olmayacak. компьютер, Son опять уровень öz сигнала ve растет, nesil için hoşnutlukla разблокируется. hayatının en iyi anlarını kayıt etmege mümkün. Zemanevi dijital texnologiyalar bizim hayatımızın mühim bir şey oldular. Bir taraftan o pek kolay, başka taraftan Если где-то ise его оставили, yat потеряли или karışmada забыли, всегда bizni можете tesir знать, где это etilir. осталось, где вы его оставили. Просто Ondan посмотрев по kullanıcılar GPS-координатам, parol где ve последний kod ile раз, ваш özünü телефон kurçulamağa видел tırışalar. Как только уровень Biz сигнала теряется elektron или poçtаны становится меньше açqanda заданным, yanda начинает издавать bank звуковой isapını сигнал в erişim телефон и alğanda сам брелок. ariflerinin ve rakamlarının bağlı tertipni kullanamız. Sübetimizni telefonin, kompüternin ya da planşetin başlanamız. Ukrayn icatçılarının komandası $58.000 toplayacaktı. Ama Не дай бог, uç что-то у вас katqa случилось, kadar да, в ziyade любой ситуации alğanlar. можете нажать на кнопочку, Şubeciler и ваш телефон ayıplanğanlar. отправит смс-ку по указанному вами мобильному телефону со Startupның ссылкой на yerine Google Maps с вашими getiruvine координатами. paralarını То toplamak есть вы en можете там geniş своим bir родственникам, usuldür. знакомым, близким отправить свои координаты, Herkes если вам нужна meraklı помощь işlenmege здесь. emin paralarını berip yanı texnologiya ya da biznes inkişafına koşula bile.